Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seberataan. Ketemu lagi kita di channel YouTube Anang Bidik Gaming. Anjay kamu. Hari ini Amang Anang hendak main game zombie lagi ngarannya Dying Light. Kita menyambung semalam dulu lah. Langsung aja game kita, continue aja lah. Yang belum subscribe, jangan kada ingat subscribe, like, share tanah. Zaman channel Amang nih lekas naik 1.000.000 subscriber, menyaingi Halilintar. Amang hendak lakas kau berganti PGA RTX. Nyaman kau tukar RTX 90. Barang bener harganya. Sampai sini kita semalam mati. Bukan, ada bom, manusia bom itu, zombie bom bisa meladum. Lompat terus kan? Ya kan melaput awaknya. Ada pulang bukan? Ini melatup kanan luber ya. Aduh, kita ganti senjata dulu Senjata kita ini rusak. Repair. Oke, kawan. Kita olah bom dulu kita bola bom molotov nih. Biji orang. Kan kumpulkan buahnya tuh di tengah. Nyaram kita timba ya kan. Batu pemeratannya loh. Ada pulang. Ngeri enggak. Zombie gila berdua. Sekali dia kembar pulang. Angkong. Jangan tekan. Royok kan bontar lah. Anyar mulai aku main maju sini. Jam. Orang mau mati kemudian. Kehancuran senjata kita anjir pakai. Ganti senjata lo. Sini kamu, maju sini kamu. Pacak kepala kamu nyaman. Kena pukul dombalnya kada pulang, lakian pulang. Astaga, banyaknya. Pincul ke dekam lagi tapi waras buahnya naik sini kamu. Baru kita hendak turun doang nih. Sini kan, mati kali kamu. Sini naik sini kamu masih. Ada Amang sana. Sini kamu naik sini kamu. Lihat zombie gila tuh lihat. Kelakuannya. Apok. Enggak, nambah darah sudah. Kita tutup lawang. Mana ada mau? Kenapa ada mau, woi? Gotta get that gate clear before more of those fuckers get inside. Saja pulang ini kamu. Mana pulang? Ya, ada pulang. Tendangan maut. Kamu. Boleh terlintas aja buan kamu. Kamu. Tahunya dua nang bidik. Ada pulang belakang. Tendangan maut lagi. Palanya kamu bincul kamu. Rusak pulang, pulang kita. Untuk siji. Rasanya kamu. Ada
hilang kan muncul kemana? Kasih katakan kalau itu karena kan yang menonton ini jangan diturunkan lah, jangan turut emang nih gamenya ini nggak boleh orang kan kurang bertukul ke penjara kayak ini game. Alhamdulillah tuntung jawab misinya. Nah dapat duit apa nih, duit juga $40. Sini ada suruhnya masuk kita. Hello? Anyone here? Oh ada orangnya. Anyone here? Rice sent me. I'm here for a pickup. Aku jahat buahnya nih. Kita sorangan melawan zombie, orangnya kedapaan datang menolongi kamu. Kadap garin. Dia pulang nih, ketok wih. Yeah? Hey, Rice sent me here to pick up something for him. You won't find it here. Not here. Not in this house. Not anywhere around this house. Lain di sini, lain di rumah sini, jangan hendak diambil Rice. Nah, ada tangga nah. Nah, ada rumahnya. Oh, ada lawang sini nah. Hey, anybody in there? Shh, not so loud. You'll draw the monsters. Look, I got rid of them, Ada but you better monster reinforce that gate habis before nah, more show bantai up. berapaan. You got rid of them? All of them? Rice sent me. You Gersel? Oh, you were for Rise. I should have known this was too good to be true. You've taken enough. You Arti akan jagoan kamu lah. Bangga tapi paham. Please, just let me talk to the man. Mana pendek-pendek hafal aja. Ini udah banyak gini nih huruf-hurufnya aku. For God's sake. That is entirely... Skip. Ambang skip. I'll Jadi leave it to it. kampihin ambang bidik. Jadi ambang skip. Pak, masuk kah? Patch with Okay, rice. Kareem, I got Gersel's money. I fucking hate myself now, but I got the money. The self-hatred fades eventually. Malam dah lah. Just one pickup to go. Malam At tuh the ferry keluar. station on the Bukan zombie way. hantu itu. There's a ferry. There was until the Navy sent it to the bottom of the bay. Dozens of people were stranded there, waiting for another one that never came. Kita kurangi dulu lah nanya lah. Sensitif mas nih. Kayaknya pusing buan kamu nonton. Makas begarnya. Udang. Itu sudah. Dan. Nah, Any boats tengah left? dulu melihat. Yes, but any boat that tries to ada leave orang. the bay gets blown right out of the water. Easy. Isi tuh. Buka rumah. Bukaan rumahnya timbul lah. Nah, kita suruh ke sana. ...187 meter. Kita melihat keadaannya loh. Yang ngeri adalah kesana lah. Malam nih. Jangan ada bawa zombie hantu wani kita. Ya kita mantis sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ada aja, ada. Jangan akun lewat situ. Ada akun. Orang asli ngeri. Banyu aja. Nah.
Itu dong lihat mana? Lurus sana. Ayo. Udah sampai. Itunya dah. Nah, zombie hantunya dah. Kita ini parakan sampai nih. Kamu lihat itu. Lihat tuh orang rupanya bener parah. Wah, asli ngeri. Nah. Woi. Mari kamu. Kita gini ke dalam nih. Nanti masuk nih. Sini. Ah. Mana kita udah siapa nih? Bandar 2 Morgan ya. Orang ulang bulik ya kita nih. Tuh, nah. Mana lawang? I'm here to make a pickup for Rise. Back already? We just paid off you bloodsuckers. Mati lampu. Don't shoot the messenger. I'm just trying to get by like everybody else. Yeah? So are we. Rise said he'd protect us if Skip. we... Look, all I want to do is... Skip. Jesus Christ. You people are fucking monsters. All my money's in that satchel. Take it and get them. Aduh, For what it's ada paham. worth... this- Hey, Skip ya. Yang paham tolong aja dijelaskan lah. Ambil. Betul. Okay, Kareem, I made the collection at the ferry station, and I'm pretty sure I'm going to hell. Join the club. Di atas tongkang bon ini nah. Good job today. Nyaman kinanya. Kami betongkangan gini. Apa nih? I'm Neil Fallon. I'm a journalist for International Affairs magazine. Yeah, I've heard of you. You have? How the hell? I wasn't so... So you decided to... Actually, I've been in... I can't get you. Aduh, apa aja nih? I was... And every... Skip. That cafe's in a bad area. I'll think about it, but no promises, okay? Padahal kita hidup kanan dulu. Center kawai. Guring. Kita kada bariakannya guring. Woi, kamu nasilah orang. Iya, kau guring kita. Sik. Aman ya jalan pada malam. Wah, nyamannya bangun di atas tongkang. Keluar melihat pemandangan lah, jembatan Pegat. Mana pulang nih? Ada gambar duitnya, ada warung biasanya nih. Kan ya? Apa nih? Police baton. Catokan polisi nih. Duit kita 1.700. Sekop senapa juga sekop. Yang kita jual apa kak? 364. Jual aja. Tadi bola melotop sekalinya kada terpakai lete. Saking lihai yang mengenang. Kita belajar lagi nah. Ulah. Nah, senjata kita ini rusak dah. Rusak kan senjata kita nih ya. Baiki.
Metal part. Oh, ada. Kalau kita bola senjata nah. Throwing star nah. Kenapa ada muat ya? Oh, ini kejebakan. Ada kawam. Dan kita ke misi dulu. Nah, kada julungin nah gitu nah. Keren gitu, mantap juga. Yang lo. Jauh kah? 800 meter. Anak sekilo kita disuruhnya buka. Zombie pulang keadaan kita melawannya. Nah, kesempatan nih kita nih. Kita cari dulu. Ini terban sama nih. Nang asal awal misi itu. Baterai. Kacang. Belum lihat kalau nyala. Nah, dapat lockpick kita nah. Itu udah mantap. Lagi di rumah. Kita menjarahi dulu. Ada nah. Zombie gila pulang senjata kita nih habis. Kalau kelihatan sembunyi. Buka. Ada pulang. Enggak. Buka aja. Jangan lawan nih. Craig, do you copy? I copy. What's wrong? Someone's turned on the 18th floor. We're doing our best to contain the situation, but I can't shoot Iya, suara zombie gila tuh. right fucking now. Gugut ya dulu. Rise has promised me 2 crates, Brecken. 2 crates. I'm doing this shit as fast as I can, I swear. Just hurry, please. Oh iya, kita nih ada tendangan muat kan. Nyaman, gak ada lakas habis. Diurus peneharan. Kita upgrade skill dulu. Banyak 3 buting. Ini menambahi inventory. Ini booster. Ini apa deh? Kalau saya nggak baik inventory lah. Ability. Regenerated touch 10 poin. Paham? Apa? Oh, ini skill parkournya nih wajib nih. Jurus menghemat. Lakas habis senjata. Ini semalam. Kau udah. Tambah 25 darah. Jadi kan. Yuk, kemana kita? Aduh, bak pelan ini ya. Woi, kenal. Kalau kita banyak upgrade senjata nih. Sak.
Ini udah rusak, ganti lawan panah. Pipa udah rusak, ganti lawan ini. 30. Ambil sasan. 43. Ini kita upgrade F6. Udah bisa upgrade ya. Paham. Mana pulang kita suruhnya lah. Jauhnya lagi aja. Mobil jangan paham kalau dipakai. Ada pulang zombie gila. Hop. Ini kawannya kita nih nggak bisa cari lu. Kosong. Metal part. Nah, senjata andalan. Baiki. Nyata aja. Oke. Sip dah. Coba cari banda-bandanya lah. Tutup dong. Dijangkau. Suara zombie mah kami ya. Harus lewat situ kah kita nih lah? Liatin map deh bang. Jauhnya ya. Asli kita lewat situ lah. Buka. Ya sih, ngeri. Naik. Buntu, ya Allah, Ayo, bukan. Buntu. Kita cari wadah aman loh. Nah, kita bernaiknya biar aman apa. Kau adalah ini tinggi bener. Nah, pere-pere lo. Bah, sasat. Asli. Turun. Ini nah jalannya nah. Oh, jauh Umat lagi manggam nih. Silau. Benak banget. Udah pulang enggak? Yuk, mana benkam? Lawan kita. Ada ludah nih, emang ludah ini kan. Makan orang kamu. Lalu ini pulang. Makan. Mana pulang kita? Crane, how close are you? I don't know, about halfway back, I guess. Good. I need you to make a Oh, quick detour. tuhnya namang ludah. Nah. Why? One of our patrols went off the grid somewhere near the market. Tuh ya pulang kah? How is that my Parah asli problem? ibak. I'm making it your Ibak kan Ija. See if you can find them or don't bother Maaf coming bener. back. Nih bola darah kita habis. Blueprint. Kada kawa. Lockpick lo bola. Bola ayo. Kita pulang kau adalah nek. Lalu. Makasih. Ini berapa turun kan lah. Nyata dah mati. Tajam gitu. Hop.
Lewat sini juga kita aman. Aman, damai, sentosa. Find the missing patrol. Apa? Jauh apa lagi lah? Nah, 84 meter ya. Sampai yang kita nih berarti nih. Hop. Kita pantau. Kenapa belagu India nih? Kareem, I think I found your lost patrol. Something Kenapa ripped open pirat from kita? him. Search the bodies. Look for some blueprints in a small envelope. And don't damage them. They're worth more than all those dead assholes put together. Disuruh mencari di di awak kurang. Apa sih karena datangan zombie. Nah, dapat kunci kita. Diam nggak? Ini lain. Kunci apa? Mobil kah? Apa nih? Granat. Asli kita dapat granat kah? Holy shit! Apa itu? Hai. Kenapa tembakinya? Hai. Mana tembakinya kita? Oh, mati dia nih. Aduh, hai. Kita pakai dulu granat tadi, merupakan non flare. Let me hear you scream. Namanya ya lah. Mati seorang, astaga. Apa pintaran menolak granat tak karena seorang. Dasar locok ya. Ulangnya 2 kali dah mati lah. Nah, mana kita nih? Kenapa mah kebangun di sini? Oh, darah kita bertambah nah jadi 100 lawi. Kemana kita nih lah? Sana. Wah. Kena aja. Kita ngurus misi lo. Tapi kasihan juga kan tolong. Di atas. Jangan maut kan. Ya. Tidak. Oh, mandutnya. Crusader. Weapon upgrade tadi. Kawa kan ini di upgrade lagi lah. Kawa. Yes. Apa jadinya? Apa ya? Tadi nang berubah juga nah. Kita rela smart. Dedam. Yuk, kita fokus ke misi yuk. Nah, bukan kamu lah, kamunya melihat game nih. Di bakalan seng-seng nang bataga-tagarnya. Nah, dijajak ke apa nah, loncat-loncat nah. Yuk kita naik kok. Yuk lah, 139 meter. Nah, ada lagu India kan. Harus pander terus pokoknya amun kada kena copyright kita.
Atas senjata asik. Buka kasih, buka. Padat kepalanya. Akan-akan dia nonton. Udah boleh. Nah, ini tadi. Ini ada tahu lagi. Mana yang dicari lah? Oh, kita harus beranai. Karena boleh tumbur. Nggak ada banguninnya. Did you find the envelope? Nah, ada Wait a pulang sec. sama pandirnya. Mana pulang aja lah. Adakah di atas lah? Oh, ini ada lah. Nah, ini dapat. Asik, dapat kita. Okay, I got it. Good. Bring it back to me right away. Ada emang penasaran nonong di dalam nih. Kalau kita tadi ditembak ini sampai mati. Nah, sini loh. Come over here. I'm on the antenna. Do you see me? I'm up here. I need your Ini help. jalannya. Nah, mereka. Oh. Lidahnya. Siapa menembak kita tadi lah? Oh, ganti baju loh. Oh, kita nang kayak Deadpool. Nggak pulang. Satu aja jalan keluar nih, ke atas tadi aja kita nih. Mana lawangnya lah? Ini. Sasta celobok. Oh. Get payment price. Nah, ambil bayaran dari rice. 180 apa tuh, 63 meter. Nah, ada pulang emang udah nih. Sandangan mau dikam nyaman kedua gugur kita kedua udah ini kita kam mau mana itu tuh kan. I think it's safe to say that Rice isn't the most popular person in town, huh? Gugur But bang. he is the most feared. And you know the old saying, it is better to be feared than loved if one cannot be both. Machiavelli. Correct. Smart fellow, that one. Dapat rumah nah. Kita mau ambil ini dulu. Energi bar. Banyak nah dapat nah. Panen kita nih. Apa baygon? Kau diambil. Nah, gimana ada tas itu kosong terus kan di sini nih. Langsung aja ke misi lah. Yes, betali. Ada gantungan ya, tapi lain arahnya. Ke sana bujur. Nyaman kita lah. Kita mau Garelo.
Kam, kipai kam. Set. Aduh. Sini kam, berdua, sekali dua. Ya, agak tuh. Hantam lagi. Gugurkan, gugur ya. Pulang kok, aku sekali 4 si kong gugur langsung. Ini pulang. Gugur kam. Ini kita kada kena. Karena kayak orang mabuk. Kam. Nih. Pulang. Mas, tangkap ke situ. Kalau kita menjarah lah. Alkohol. Nah ya kalau dapat metal part lagi kita mantap. Udah kawa. Itu apa putih tuh ya? Namun kita balagung kayak ini berarti jadi safe house. Airdrop stolen. Ini mana pulang arah kita nih? Oh itu lah udah rise dah. Sampai yang kita adang lah. Kita blueprint dulu. Apa ya? Ini apa coba lah. Skis. Tuh panah, anak panah. Ini pasti lu nah. Darah rada bisi kita. Batu. Ada yang kau diolah nah. Izin lah. Apa jadinya? Berarti banyak. Tidak. Nah. Kacau. Oh, ganti yuk. Pakai yang ini lah. Nah. Let's go. Oh, di set house. Set house kita kada kawa. Oke, mantap. Ada airdrop. Oh, lain. Nah, aku dipakai kok. Kita putar ya. Berapa tanu musuh? Istirahat. Sampai ada kita udah rise. Yuk mana aku kenapa nibak kayak ini ya? Kita sampai sini lah. Oh ini kan ada Right, mana? here are the blueprints. Excellent. You're a lot more dependable than most of these drunks. Rise is waiting for you. Maybe we can work Kantong together Rise. again sometime. God, I hope not. Masuk pada rise. Oke. If you show them compassion, they will see its weakness. And they will take your whole arm. Understand? Dicoret-coret enggak? Oh lain topeng. Women, bullets, and you can simple task. I should send every one of you to the pit. Bunuhnya bisa ada anak buahnya nih, bertiga nih. That our lackey returns. Do you have something for me, friend? Yes, I do. Now it's time for you to give me what you promised. 2 crates of Anderson. I think not. Nah, kita nih Your bakal loyalty anak to the paling yang tower izin sudah is nothing but menggawi blind obedience, yang Crane. disuruhnya.
A Ada ya. coward's submission to false hierarchies. You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine, like a good Apa hal, Mam? Pulang. Oh, dapat kita. Ah, shit. Suruhnya boleh ke tower gitu nah. 48 meter aja ke atas itu menelpon lah. Iya. Paner lah. Bagusang bawah lo. Report. I'm no longer cooperating with Rise. He wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him so he can make her fight in his pit. Yes, and? Was that it? What do you mean, was that it? I'm not a fucking human trafficker. You seem to have forgotten how much is riding on this file, Crane. If Rise wants one girl, then give her to him. You'll be there to keep an eye on her, won't you? Baruku, nabukti. What the Dasarnya fuck kind of Mam. humanitarian outfit are you guys? And for that matter, if this project file can save the world, why keep it a fucking secret? We're not paying you to be insubordinate, Crane. Saya Get aman. this done. Fuck tahu lah you, kopi abang nih. asshole. Promise Soul. Salah. Mana kita? 400 meter pulang. Ini pulang, berapi-api perjalanan. Ya ke atas ya kita aman. Heads up, everyone. This is Alfie. Siapa Just pulang lost kan gas Der? at the tower, and as Alpi. far as I can tell, the whole city has too. Any guess what happened? Emang kayak kawan amang ngarepnya. Our gas man Jeff up and quit on us last week. Oh, He's kind of irreplaceable. astaga, gugur ke bawah. Maybe I can track him down. Make maybe, definitely, and get on it fast. Nah, itu nah tower kita nah. He's built up his own little Ini jauh ya. fortress behind the train station. Up. Jangan heran ibunya. Ih, makasih. Astaga. Takang. Ada orang, biarkan ya. Kita sampaikan ke tower gitu. Petajun. Ngomong sih lo. Yuk. Pancak tuh ada zombie gila ambil tuh buka lawang tuh. Brecken, this is Crane. Do you copy? Brecken, do you copy? Shit. Jade, this is Crane. Do you copy? Crane, how much antizin did you get? Listen. Orang ini Rice pandai wanted apa me to ya? use- Look, he screwed us, okay? I only got Lewat 5 atas ya files. gitu. What? Damn it! That's only a few days worth. Listen, Crane. Nah, ya kita There's mesti been an lokti. outbreak on the 18th floor. 4 Get back biji loh. here Sana. ASAP, and don't lose any of that antizin. Ini kada boleh lawas miciknya nah patah kalau sebutin lo. Mau lah. Aduh. Ih, kebuka sih. Berapa kali semalam? Nah, dapat senjata kita. Dapat hitam dia. Kenapa ini ada zombie gila kah? Waduh. Sana kita. Hop. Sasahnya menyasar. Makasih. Oh, nggak teramang. Makasih. Sampai kita. Nah, sini kan. Kena. Bukan. Ay, bisa masuk. Cik.
Kesantun. Oh, Jakarta tadi pas ada ininya. Apa ya kan? Hey, you're Crane, right? Iya, kok keren. I'm talking about you. Don't Keren alias I'm Anang not gonna Bidik. call you 31. I mean, we're all people here, aren't we? Not just numbers. Yeah, I'm Crane. Kan aja pakai sana kita. Itu nah, deliver drop to the quartermaster. Mana semalam udah quartermaster lah. Ini nah. Dapat 5.000 kita, apakah duitnya apakah tuh? Nah, dibarinya lah. Macam-macam dapat tak. Berarti mau dapat airdrop tuh beriakan ke sini. Batu suruhnya To be kalau done around the tower. I hope you find some time to take a look. Do you have the antizin? kamu dapat antigen, dapat 5 biji kita di sini. And had a couple of other people trapped. We could have sealed off that one apartment, but Brecken wanted to save as many Rigat-rigatnya lives as memawak possible. kami nih. It went bad. Bercelak Somebody had kena to make the meropeng. call, and now we've lost the entire floor, including a Headset couple segalaan. of kids. You'd better talk to Brecken. I have to get these meds to Lina. Menang gitu. Check on Brecken ya. Tapi kita sudah lawas. Kita guringan dulu lah. Nah, udah guring kita nah. Oke guys, setelah bertahan lah. Sampai sini dulu episode 4 nih. Kita sambung esok-esok pulang. Malam dah. Amang-anang hendak malam mingguan nah. Oke lah, bertahan lah. Lakas jadi subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.